nk'ubu ngubu nk'itibe ya Karanikare twayiranguraga umunani, ubu iri kurangura 8,500. Sima twaranguraga 9,500, ubigeze kuri 15. Ibintu byose byagiye bizamuka, nta kintu cy'ubwo urutsinga rwaguraga 25,000, ubu ruri kugura 60. Ibintu byarazamutse cyane kubera ko niba umuntu yarubakaga inzu ikamahagarara nka miliyoni 50, ubu ngubu iri kumuhagarara nka miliyoni 150. Urumva ko niyo mpamvu uri kubona ahantu hari ibibanza henshi batari kubaka kubera ko ibintu byagiye bizamuka, nko guhera ku micanga, ku mabuye. Nk'ubuhoho njyewe hari ahantu nubakaga hoho ndi kuyigura 250, ubu ngubu ho higeze kuri 600, 700. Urumva ko ibintu biri kugenda bizamuka. Waba arahoho umufundi wahembaga ibihumbi 18 ubageze ku 10, waba arahoho y'ibihumbi 700, ukabara sima ya 15, ukabara ikamyo y'amabuye, akakamyo gato bukari kugura 110. Urumva kubaka mw'iki gihe ni ikibazo, birahenze cyane.